kimwe mu bihangayikishije abatuye kuri iyi si by'umwihariko muri Afurika ni indwara yitwa Ebola iva kuri virusi yitwa Ebola virus. Iyi virusi iri mu muryango witwa Filoviridae. Ni indwara yagaragaye bwa mbere mu mwaka w'1976 mu gihugu cya Zaire, ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ni indwara yagaragaye muri Sudani. Izina Ebola rikomoka ku ruzi rwa Ebola ruherereye muri Kongo, hafi y'aho indwara yabonetse bwa mbere. Ebola ni imwe mu ndwara yandura cyane, inashobora guhitana abantu benshi bitewe n'ubwoko bwa virus. Umubare w'abahitanwa n'iyi ndwara ushobora kugera kuri 25% ndetse na 90% by'abayanduye. Ibi byose bituma Ebola ibimwe mu ndwara z'ibyorezo ziteye inkeke kurusha izindi zose zabayeho mu isi. Yego, nibyo ntabwo nibeshye. Virusi ya Ebola yandurira cyane cyane binyuze mu guhura kw'amaraso, amacandwe, ibyuya, inkari, kuruka cyangwa se indi myanda y'umubiri w'umuntu cyangwa se inyamaswa yanduye. Ibibabi by'imbuto ibizwi nka fruit bats bikekwa yuko ari byo bibika iyi virusi mu buryo kamere, binashobora kuyanduza izindi nyamaswa cyangwa se abantu. Ibimenyetso bya Ebola bitangira bisa n'iby'izindi ndwara zisanzwe, harimo umuriro mwinshi, kubabara umutwe, gucika intege, kubabara imikaya n'ingingo. Ni indwara ikomeje gukara. Umurwayi ashobora kugira impiswi, kuruka, kubura amazi mu mubiri, ndetse rimwe na rimwe akava amaraso imbere cyangwa se hanze y'umubiri ahashoboka hose hari umwenge. Mu mateka yayo, Ebola yateje ibyorezo byinshi muri Afurika, by'umwihariko muri Kongo, Uganda, Sudani y'Epfo, Guinea, Liberia na Sierra Leone. Ni icyorezo cyabaye hagati ya 2014 na 2016 muri Afurika y'Uburengerazuba. Kiri mu byabaye ibyorezo bikomeye kurusha ibindi byose kuko cyanduje abantu ibihumbi byinshi, gihitana abarenga ibihumbi 10. Kuva Ebola yagaragara bwa mbere mu mwaka w'1976 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no muri Sudani, yakomeje guteza ibibazo bikomeye mu buzima rusange. Ni indwara yagiye ihitana abantu benshi mu bihugu bitandukanye bya Afurika, igasiga imiryango myinshi mu gahinda, abana bagapfusha ababyeyi, ndetse n'abaturage bagahura n'ingaruka zikomeye z'ubukungu n'imibereho. Kugeza ubu, ububi bwa Ebola bugaragarira mbere na mbere mu kigero kinini cy'imfu itera. Mu moko amwe ya virusi ya Ebola, abarenga 1/2 cy'abayanduye bashobora gupfa, ndetse rimwe na rimwe impfu zikagera kuri 90% by'abayanduye. Ibi byose bituma Ebola imwe mu ndwara zica cyane kurusha izindi ndwara z'ibyorezo. Ebola ibi indwara iteye ubwoba bitewe n'uburyo yandura. Ikwirakwira binyuze mu guhura kw'amaraso, amacandwe nk'uko nigeze kubigarukaho, na bya bimenyetso byose nigeze kuvuga haruguru iyo uhuye n'umuntu wayanduye. Bijyanye n'iyi mpamvu, iyo umuntu umwe yanduye ashobora kwanduza abo babana, abamwitaho, ndetse n'abakozi bo kwa muganga igihe ingamba zo kwirinda zidafashwe neza. Ebola kandi igira ibimenyetso bikomeye cyane, by'umwihariko ku muntu uyanduye. Abashobora gutangira kugira umuriro mwinshi, kubabara umubiri wose, gucika intege bikabije, impiswi ndetse no kuruka. Ni indwara ikomeje gukara, ishobora gutera kuva kw'amaraso imbere cyangwa se hanze y'umubiri, gutakaza amazi menshi, ndetse no kwangirika kw'ingingo z'ingenzi z'umubiri, bikaba byabiviramo urupfu. Uretse ingaruka ku buzima, Ebola inagira n'ingaruka zikomeye ku bukungu no ku mibereho y'abaturage. Mu gihe cy'ibyorezo, amashuri abashobora gufungwa, ibikorwa by'ubucuruzi bigahagarara, ubukerarugendo bugasubira inyuma, abaturage bakagira ubwoba bwo kwegerana. Ibi byose bishobora kudindiza iterambere ry'igihugu mu gihe kirekire. Icyorezo cya Ebola cyabaye gikomeye hagati ya 2014 na 2016 nk'uko nigeze kwigaruka haruguru muri Afurika y'Uburengerazuba. Cyagaragaje neza ubukana bw'iyi ndwara, cyanduye abantu barenga 28,000, gihitana abarenga 11,000. Kiba kimwe mu byorezo bikomeye kurusha ibindi mu mateka ya Ebola byigeze bibaho mu bikomeye. Nubwo hari intambwe zimaze guterwa mu kuvumbura inkingo n'imiti ifasha kuvura no gukumira icyorezo cya Ebola, ni indwara igikomeje kuba ikibazo gikomeye mu buzima rusange. Ni nayo mpamvu buri wese agomba kumenya uburyo yandura, ibimenyetso byayo, ndetse n'ingamba zo kuyirinda. Ebola ni indwara yandura ikomoka kuri virusi yavumbuwe bwa mbere mu mwaka w'1976 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva icyo gihe iyi ndwara yagiye igaragara mu byorezo bitandukanye, cyane cyane mu bihugu bya Afurika. Mu mateka yayo yose, icyorezo gikomeye kurusha ibindi cyabaye hagati y'umwaka wa 2014 na 2016 nyine muri Afurika y'Uburengerazuba, by'umwihariko mu bihugu nka Guinea, Liberia na Sierra Leone. Muri icyo gihe abantu barenga 28,000 banduye Ebola, 11,000 birapfa nyine nk'uko nabivuze, ubukungu buratikira, abandi benshi barasenzegera.
kugeza ubu isi iri mu bihe by'icyorezo gikomeye cya Ebola nk'icyabaye muri iyo myaka, ariko virusi ya Ebola ntabwo iracika burundu. Mu buryo busa naho budahoraho hakunze kugaragara Ebola idafite ibimenyetso bikabije cyane, by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda, nubwo ihitana benshi. Gusa kubera iterambere risa n'iryagezweho mu buvuzi, harimo inkingo, uburyo bwo gusuzuma abanduye hakiri kare, gukurikirana abanduye n'abarwayi, ibi byorezo byose bikunze kugenzurwa vuba kurusha uko byakorwaga mbere. Uyu munsi Ebola iracyafatwa nk'indwara ishobora guteza ibibazo bikomeye mu buzima bwa muntu, ariko ubushobozi bwo kuyikumira no kwirwanya burasa n'ubugenda bwiyongera. Ni impamvu ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gukorana kugira ngo hamenyekane neza abanduye hakiri kare no gukumira iki cyorezo cyakongera gukwirakwira ku rugero runini, ndetse no kurinda abaturage n'ubusugire bw'igihugu birumvikana.